Deputy Commissioner Jogo West Kasil District ya barokhoy kiseng mahalang Jogo West Kasil District kade halor ka subjek lani kata kamat ba kidon jing tumu ban no ya kate ke civil hospital bagin bu no hanong ston bot bagi ya kane ka maternity and child hospital pode kin no sya sethi civil te kata kamat ke baningkong ke ba kajinga keren ke bana kalian jungi kiseng mahalang ni persa ya kata banginum pediang dalilei ban wanra ya ban ya kaliang ya kane ka civil be kane ka MCH kai ke jing ka jing dawa jungi kelong ba kane ka MCH kan sa be haju bat kate ka civil kan sa be haju lada dun kam pen he ka MCH pen he ka MCH dun kam pen he ka civil pen he ka civil ndre bunya kaliang no ilong ngimsya kalau kenung remba pada wanra ya civil hang ni ka wanra ya jing kapngi ak besut kai hak bai dei bat ka kayat kayeng ka kane ka tai barkhoi kata kali baningkong kabar kalong bana kalian sungi ngila ya keren ru ha kabari bat kumnu ban plino ya kaneka MCH bari ya kaneka MCH ngila dawa naga surkar leng ba deputy commissioner ba ude ban plino ya kaneka MCH bagan long functional ane bagan long trikam no pura hapo lai banai te kabalai ulah keliru yang ngi ha kabari kumnu ban syane banra no ya gini gitiar na kaneka MCH nong stoin chamo korwat ya kata ngimpat la ban rai hang ni namar ba hagini kisngi bala de ngila penpau ba nginum sya banra ini kitiar nomor ba ka building la de sna kitiar la de wanra ka badun kam kolong satang ba pintung ni ginong tre badun plino jenri menta kipan view nangi kipan jing iu nangi banong ba sya ne marai kitiar dia kata ngimpat sunang rai ndai kumangi hagis ngi ki bala de tingi ong ba ngim sya banra kitiar plino Ini hospital kan dengan pemerintah pihak